Badan Mila Bersaimai Presiden Jaga Sang Voice of the People Party ulang berkatan kejeng persang ke bejur mentah hak jalan mekhlayaban penpai penpra jaka parti BVP hadian mekili UI ya ke jeng kersan ke barat ba jeng kipat ba ya ke parti hak ni kejeng lap election MDC ke mentah udah penyesrim ke kejeng penpai penpra jaka BJP ya ke parti Am Admi Delhi hak bagi pabun kena mat jeng ni ke parti hak risan hak ni ke election MA ke mentah election mentah Kalon ciri you kata, bakal ika election. Lagi kuat mentah kuno balik kapala ban discredit dari ban penduk jingshania yang riu arden kewipik kabadan kilat kiliti. Nanum perawat. Kumba ke BJP kan nyan ya ke Ahmad Admi Parti for Delhi. Ban penpat, ban penpra, ban penresign kuno tay. Kiba kum kita kecil persangkit dan ya ke Voice of the People Party. Ngamar dia. Bahkan nanti kecil persangkit ban penpat ya ke Voice of the People Party. Kenapa orang mapi ki pajba pim pension wim pimong ki pajba ki ba pengor ki ba husiar ngiru la ban poisa kata katom banon ra e jingkla o kalinti ka mangi hapan ya kalau ba anu kata uni pajba mentau la pai tegai ka bangana let keleng mau ki pajba ngong nam ta gitu ki bilang artin nam smoper pila ban artin tangba Wat numpat kentat kat bab 4%. Kamdan cuma sahabat persiang. Bila kesyani ini ki parti ki berim. Hanya ni kejelah. San puai pergi snem pelayat. Kini ke parti ki berim syumik mentalai snem tam. Nira syak kento. Kat syabapai.